Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra 6. Nih hari ini Iqra 6 semua nih. Iqra 6 ini halaman 22. Tadi halaman 5, kemudian Bu Yuri halaman 9, Bu Miss ini halaman 22. Silakan Miss dimulai. Ta'ud. Belum kebuka, Oh Pak. belum kelihatan. Oh, Ah, iya. saya ulang Iya. lagi keluarnya. Nih, ada belum? Ada ya? Nah, ada. Silahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jangan Bis jangan L-nya jangan ditahan. oh, Bismillah. ada. Mhm, Bismillahirrahmanirrahim. mhm. Allazina tatawaffahumul panjang. Bentar, Pak. Panjang, Bentar ya. nanti. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna Lo-nya salam. panjang. Panjang. Lagi, Pak. Kalau nggak sampai bagi dua aja. Oh, iya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Walaupun itu waqaf la, kalau memang napasnya Iya. cukup berhenti, tapi nanti ngulang. Oh, iya. Al-malaikatu thayyibina yaquluna salam. Gitu ya. Iya, Pak. Allazina tatawaffahumul Tatawaf. Tatawaf. Nyamber. Kurang nyamber. malaikatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Al malaikatu thayyibina yaquluna salam. Iya. Kemudian yang bawahnya. Mata'un qalil. Mata'ung. Di sini boleh ihwanya banget. Karena ketemu kap dan kop engnya banget. Mata'un qalil. Kemudian. Summa Jangan ma'wa. som. Jangan panjang. Som, Sum. mama. Oh, Som yang ditahan mimnya bukan su-nya. oh iya. Summa summa ma'wahum jahannamu. Boleh berhenti, boleh lanjut ya, Pak? Iya, berarti ada jim. Summa ma'wahum jahannam. Jangan ditahan. Jahannam. Summa summa ma'wahum jahannam. Kenapa panjang? Oh iya ya, Jahannam, Pak. jahannam lu. Jahannam kan gitu ada orang-orang sih Jahannam. marah. Oh iya, Jahannam kan nggak ada jahannam. yang manjangin. Iya, Pak. Jahannam. Pendek. Astagfirullahaladzim, Kenapa nih hari astagfirullahaladzim, ini nih? Keturunan yang astagfirullahaladzim, siang-siang tadi. astagfirullahaladzim. Sum summa ma'wahum jahannam Iya. wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Iya. Kemudian. Qala antum syarrum makana wallahu la. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih, Pak? Salah terus. Astagfirullahaladzim. Tenang. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makana. Wallahu a'lamu bima tasifun. Bu, Miss, Mbak Miss, Mbak Miss, Mbak Miss, Iya, Mbak Pak? Miss, Miss. Ya Ya. semangat. Ini kamu nggak usah Iya, Pak. mikirin, Aduh. nggak usah mikirin kuota. Kuotanya udah dibayarin Mbak Eka 2. Tiganya di
Kan dia masih 5 kuotanya. Buat Mbak Mis 2, buat Mbak Atin 3 tuh. Waduh baik banget. Saya bilang, "Pak Eka, buat benerin saya Aduh, jangan, kanopinya nggak Mbak. ada. Mau benerin kanopinya Iya. ada nggak?" "Oh enggak," katanya kemarin, "udah kan," katanya buat mobilnya. Iya. Mmm. Mbak Atin lagi Iya, ini, Pak Eka. lagi makasih Nanti makasih. ya mudah-mudahan minggu ini Aduh. ini, Pak, nanti Enggak, isi udah ngisi ditutupin tuh sama Bu Atin, jangan sama Mbak kayak Eka. gitu, Mbak Eka nggak bilang-bilang itu, Pak. Ah, biarin Nggak aja. bilang-bilang, Mbak Itu Eka. namanya rezeki. Tuh Ajijah dapat Allah. juga kan, alhamdulillah. Ya itu Terima kalau kasih, Mbak kalau Eka. kalau dia ngasih gitu, kita jangan nolak itu. Kalau kalau ditolak orang sakit hati, nanti bahaya. Biarin aja, Iya, doain, doain. iya. Terus terus kalau orang baik tuh dibaikin, jangan dijahatin. Orang Zoom-Zoom-nya Subhanallah dia, memang. Zoom-nya dia ini apa dia jangan jangan buat sakit hati dia tuh ya, nyenengin. Iya, betul. Masya Allah buat Ya di Zoom Allah. aja itu kan Zoom-nya aja 2 juta berapa gitu. Itu ikhlas buat Iya, semua orang dipakai. Jangan macam-macam. Orang saya aja, saya punya rumah kok, di rumah saya, belagu orang. Nggak boleh ya orang rumah saya gitu kan. Doain ya, iya. biar rezekinya Iya, banyak. alhamdulillah. Jangan ditolak, Ya kalau Allah, ditolak makasih nanti Mbak Eka, nggak bilang dia, Pak. Aku jadi pengen oh, menangis. udah nanti Mmm, Mbak Eka. katanya Oh, suaminya iya. marah. Oh, iya 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 iya. Nanti yuk terusin lagi. Mhm. Maaf karena saking senengnya ini Mbak Iya, Eka kan dari tadi kurang Mbak bismillahirrahmanirrahim. Eka, Miss ini kurang semangat belajarnya, semangat nggak usah mikirin yang lain-lain ya. Masya Allah rezeki tuh min haitsu la yahtasib. Iya, Karena orang yang berbuat iya. kebaikan itu pasti ada jalan keluarnya ya. Itu yang nggak disangka-sangka. Kadang-kadang Iya. kita tuh Amin kita ya tuh Allah. tadi pagi ada nenek-nenek yang butuh uang. Kita kasih, tiba-tiba sorenya ada yang ngasih lebih dari itu. Itulah kadang-kadang seperti itu rezeki Allah ya yang berikan kepada kita. Ya, silakan. Semangat. Iya, semangat, Pak. Inna wa'dallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Mhm. Kemudian itu kurang ini ya. Bawahnya, Pak, Inna ulang. wa'dallahi haqq. Fala taghurran fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kemudian, ya, wa may yabtaghi Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan mau berhenti apa mau terus? Kalau mau ah, berhenti, Dina, kalau mau terus ra Dina, harus tahu. Kalau mau ragu berhenti tadi, Pak, mau kapan? berhenti tapi kok napasnya kayaknya Nah itu yang bikin iya, Pak. masalah. Jadi kalaupun napasnya masih Astagfirullahaladzim. cukup, berhenti aja. Jadi Oh, iya, jelek kan? astagfirullahaladzim. Iya, Mhm. iya, Pak. Kalau mau berhenti, berhenti, kalau mau terus, terus gitu ya. Jadi jangan jadi lagunya jadi aneh nanti. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenapa malam ini? Astagfirullahaladzim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan Mhm. Islami dinan falan yuqbala minhu Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Kemudian, biasa ngelek. In hatta. hatta idza tawa bainas sadafain Iya, bagus. Bainas bainas sadafaini qalang faq fuhu. qalang bainas sadafaini qalang fuku Hatta
إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. Kemudian Iyamsaskum qarahum faqad massal qauma qarahum misluh. iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kemudian Allahu a'lamu bima labisu. Lahu ghainus sama. goibus. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Kemudian yang ini lahunna lahun ya. Miss. Hunna libasul lakum. Panjang mbaknya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Salah. Ulang lagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mana Pak? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun gitu. Ulang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Belum ya Pak? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian alimallah. Alimallahu Alimallah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kemudian. Fa illam yusibha wabilun fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kemudian kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa ma lahum bihi min ilm. Kemudian iyattabi'una illa zon. iyattabi'una illa zon.
Illazan bersisa ya. Illazan. Kemudian. Mm-mm. Faqah faqala ambi'uni bi asma'i haula Iya. bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ini ma'an jika dihentikan jadi dua patah dibaca satu jadi mad aiwad. Panjang satu alif. Berarti ini ada dua hukum, mad wajib mutasil Iya, sama mad aiwad. Yang bawah baca. iya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Kemudian Allaz allazi allazi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Qul man rabbus samawati wal Wa-nya ardh. panjang. Sama wa panjang. Ya. Qul man rabbus Rabbus kurang samawati. nyambernya. Kurang nyamber. Kul mar rabbus kurang nyamber. Oh iya, Pak. Qul man rabbus samawati wal ardh. Terus Qulillah. udah bagus tapi jangan kul mar. Jangan kebanyakan ya. Oh iya, Pak. Qul mar rabbus samawati wal ard. Qulillah. Kemudian wa idh qala. Wa iz qala rabbukal wa iz qala rabbuka lil Kenapa wa idh qala malaik. rabbuka? Kan enggak ada tasydid. Wa idh qala rabbuka. Jangan kolar. Kenapa ada Oh, kolar? Kalau ada tanwin dia. Wa idh qala oh, rabbuka biasa wa iz aja. qala rabb. Oh iya, rob ke banyak yang nyamber ya, Pak. Nyamber doang. Aduh, iya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard Iya. ja'ilun fil ardi pendek. Ja'ilun fil ardi khalifah. Kok sepanjang? Kenapa Apanya panjang? pendek? Pendek. Iya, pendek, Pendek. Pak. Mm-mm.
Ja'ilun ja'ilun fil ardi khalifah. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Kemudian Famanit famanit famaniyabtur. famanit famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih Alaih madlin panjang. alaih Mm-mm. famanit turra Famaniyab jangan ghaira kedal. baghin Famaniyabtur. famanit Nah, famanit ya. turra famanit susah lagi lidahnya, Pak. Tenang. Famanit turra Pamaniyab do, ghaira pamaniyab do, famanit pamaniyab. famanit famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih Mainnya pada fala isma alai coba fala fala isma 'alaih faman yadtarra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Kemudian in inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. jangan mingkulish. Kalau Min mingkulish berarti ada tasdid. Mingkuli min kulli syai'in jangan mingkulish. oh ada ya. Mm-mm. Innama inna 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 makkanna lahu fil ardi wa ataina ya gitu aja. wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw ro-nya panjang. wa Firasyaw. firo firo tadi ragu Pak, Firo atau Fari? Firo. Firo ya Pak. Iya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Kemudian yang ini wal fatah. Waqaf isyarah nih. Kok bisa dong? Wal fatah Iya, itu Pak. wal fatah. Wal fatah. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashar. Walayalin ashar. Wasyab'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Innahu kanat tawwaba. Jangan ragu, jangan innahu tahu, jangan nyamber-nyamber. Ini kan gak ada nyamber. Oh iya. Oh iya, Innahu iya. kana tahu baru nyamber. Kana Jadi memang tawwaba. Quran itu ada yang Iya. nyamber-nyamber, ada yang nggak nyamber. Kalau yang nggak nyamber jangan Iya. innahu kana tahu, jangan, kan nggak ada nyamber. Nyambernya di sini doang. Iya. Tahu waba. Ayo. Iya.
Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Takunus sama'u kalmuhal. Takunus sama'u kalmuhal. Wa takunul jibalu kal ihan. Ihan, Apa? ihan, Ihan ihan. ya, Pak. Ya, Wa takunul jibalu kal ihan. kemudian Was-sabiri was-sabirina fil pendek. ba'sa Wasabirina fil. Pendek nanya. fil was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra Wadorro nyamber, kurang nyamber. Wadorro. was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra Iya, begitu berhenti bagus. wad-dharra'i wa hinal Baas, bas atau baas, baas baas. baas wad wad-dharra'i wa hinal ba's Wasabirina fil ba'sa'i wadorra'i wahinal ba's. Kemudian. awalam yarau ila tayri fawqahum saffat Fauqahum. fahum Fauqahum. faw fawqahum saffati wa yaqbid bidan Pak, Bildan. Ya, wayak bildan. bidan Hmm. fawqahum saffati wa yaqbidan Bildan bukan bidan. Bildan. bid Bidan mah itu di rumah sakit. Bildan. bidon Wayak bidon bildan. Wayak bidon bildan. Awalam yarau ila tayri fauqahum saffati wa yaqbildan. Kemudian i'lamu. i'lamu an Ya, i'lamu i'lam. annamal hayatud dunya Iya, al adun. hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina Pendek. ya Pak. Wazinah. Kenapa panjang? Kan Iya, setelah matobinya ada 2 huruf. Yang panjang iya itu kalau betul Pak. setelah matobi 1. I'lamu annamal hayatud dunya Dunia la'ibu walahu wazinah. Wazinah. Yang bawah. Sad. Is. istofahu Is. Is. istofa istofahu alaikum wazaduhu Wazadahu. wazaduhu Da. bas Wazadahu. wazadahu istofahu alaikum wazadahu bastatan Pendek. fil Bastotang. Bastotang. bastatan fil ilmi wal jism ya Pak ujungnya Ya jism betul. Akop isyarah. istafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism Istafahu alaikum wazadahu bastah. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Bagus. Ini Rabbihkum mimati ketemu wa ikhfa sapawi ya. Rabbihkum bil haq.
Rob Rabbik ah, Rabbihkum bil Rabbihkum. haqq. Rabbihkum bil haqqum nih pas apa di tengah. Rabbihkum oh, Rabbihkum bil haqq. Rabbihkum bil haqq. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Mawa mawaki Tuh, mawaki tuh. mawaqitu Mawakinya linnas. panjang. Oh iya ya. Mawakitu. Mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqitu linnasi wal hajj. Miss ini bagus tapi ada sesuatu miss ya, sesuai namanya miss, ada yang senjang. Ini sama Ah, iya Pak. seperti Pak Saparudin. Ini kalau boleh saya sarankan, grup Boleh Pak, kali boleh banget Pak. denger Iya, dulu, jangan ngomong dulu, denger dulu iya apa Pak, sarannya. iya Pak. Nah, saya Heeh, sarankan Eka, Atin, Pak Kecil, Pak Sawal Pak besar, Santoso, Pak Saparudin, Pak Abdikau mhm. belajar artikulasi dari mulai Ikro 1 gantian. Jadi istilahnya mohon maaf, Oh, jadi mungkin iya, kadang-kadang ada orang yang, "Oh saya kan udah Ikro 5," tapi kenyataannya kalian suka ada yang ketinggalan gitu. Nah, iya kata Bu Pak. Eka, "Saya mah kan udah bagus Pak Ari," karena Bu Eka ini, nurut ya kadang-kadang. Nah, tapi ada beberapa Pak Saparudin masih sering ketinggalan huruf-huruf tertentu pas awal. Nah, insya Allah coba. Jadi, tidak ada Oh, iya, istilahnya saling saling ngenyek, "Yuk belajar bersama yuk." Artikulasi dari Ikro 1 tuh, diulang Ikro 1, Ikro 2 itu bagus. Ikro 3 ke 4 mah semuanya sama sih. 1, 2 itu ternyata saya iya. baru sadar bahwa dari situ tuh bagus. Ada kadang-kadang ada Oh, huruf-huruf saudara kita yang, ya ketinggalan kayak kaum ini kadang-kadang, mhm, dari situ. Di Ikro 2 itu ada latihan panjang pendek di situ. Karena iya, aku kan datang ke sini nggak dari satu, dari Ikro dari 5 ya 5. langsung. Coba. Iya, heeh, Hebat sih memang, iya, hebat, saya lagunya bagus, cuman ada beberapa yang betul. seringkali, apa ya, fatal Iya, salahnya tuh. Yang harusnya panjang jadi iya Pak, pendek, pendek jadi panjang, hurufnya juga. Nah, coba iya, dilengkapi ya, karena udah bagus iya. kok. Sambil Nanti dakwah ngajarin Pak Sawal. Pak Sawal kan memang beliau memang dari dasar, tapi beliau semangatnya iya, Masya Allah. Sekarang udah Ikro 3 loh dia. Itu. Pak iya, Saparudin juga udah pinter. Cuman kalau ngajarin Pak Saparudin tolong ingetin semua, "Pak jangan pakai lagu." Karena dia biasanya mengutamakan lagu, nah itulah kalau lagunya diutamakan panjang pendeknya, hurufnya sering terlewatkan. Coba deh percaya sama saya. oh Kalau iya, kalian nurut, grup itu aja dulu, Remako, Remaja Kolot. Nah, itu. iya Ya Mbak Pak. Eka, Nanti Mbak dibahas sama Atin, Mbak Eka nah coba ya. Prihatin, heeh. Dari kelas Iya satu. iya, Kan nanti kalau ini ya, mah, ini ada mandat, ada perintah dari atasan, dari atasan. dari guru besar Pak, Pak dari Ari guru bilang besar. heeh, karena kalian ini, ya itu tadi, pinter sebetulnya cuman ada yang sering kelewat, kan sayang. Seperti kita Iya Pak, punya uang 999.000, mau jadi, sejuta kan nggak sampai karena kurang 1.000 gitu. Gitu. Jadi mau iya, mencapai kesempurnaan kurang, jadi parah nantinya ya, gitu. Walaupun kesempurnaan punya iya Allah. betul, Ya terus? iya, iya Pak, nanti dibahas Mbak, Oke nanti di silakan. grup. Boleh. Iya, makasih Pak sarannya Pak, heeh. Sama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. ini kayak Ayani, kayak Bu Erna, ya Allahnya. Allah. I'lamu Annallah annallah annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Nanti dilatih nih, annallah, jangan andallah. Annallah ya. oh Coba iya. lagi. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Kemudian nahnu. Nahnu naqussu
عليك نبأهم بالحق Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kemudian. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قوامين لله شهداء قوامين لله شهداء بالقسط Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kemudian wala ta'awanu. ولا تع ولا تعا Wanu. تعاوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Jangan kalian tolong menolong dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhan. Ya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kemudian waliya'lamu. wattaqullah itunya belum Iya, dari kemudian wattaqullah ya wattaqullah waliya'lam. waliya'lamallahu allazina amanu Wa wa yattakhid. yattakhid waliya'lamallahu allazina amanu Wa yat ya Allah wa wa yattakhid. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم syuhada. Oke. تلك Kemudian آيات الله نتلوها عليك بالحق tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Kalau kau azim. sudah dari Iqra 1, Iqra 2 sama teman-teman, eee, apa, Miss ngajarin orang-orang saya nggak khawatir, insyaallah. Kalau sekarang masih ada Lah, khawatir, Pak. kadang-kadang suka Iya, Pak. keseleo sedikit-sedikit, tapi, nggak apa-apa sih terus dilatih Iya, ya, karena kalau keseleo di sini iya, kan Pak, insyaallah. diingetin sama teman yang lain. Cuman kalau kalian belajar dari Iya, kelas 1 gantian, selembar selembar gantian ya. Misalkan ini, iya, Pak. terus cepet kok, cuman beberapa hari juga Iya, selesai, gitu. Insyaallah hasilnya iya, nanti Pak. coba lihat gitu Iya, ya. heeh. Nanti kami bahas nanti, Pak. Baik, Terima kasih terima kasih masukannya. Heeh. sama-sama, terima kasih. Billahi taufiq wal Makasih, Pak. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.